Tale bo vaš prvi in če želite upraviti izziv, pod tistle vaš zadnji, v minuti in pol jih ne bo več. Tomaž, ste pripravljeni? Sem. Vaša igra se začne zdaj. Drugi. Tretji. Četrti. Peti. Šesti. Še cela minuta vam je ostala. Pa moram malo bolj počasi. Kar želite. Še cela Ker me je minuta. strah, da bom bruhal, ja. Sedmi. Osmi. Koliko še imam? Imate še več kot pol minute. Ne se sekirati, Pa samo... drugače vreme se je naredil, ne? Deveti. Drugače, vreme se je naredil, ne? Super, Super je Majka. vreme, Majka. Barcelona zgubila včeraj. Škoda. Škoda. Zdaj, To se zgodi. In da se... Tomaž! Pridite sem, Tomaž. Ampak ne prav blizu, ker tam boste v bistvu. Torej, dobro vam je šlo, hitri ste bili. ja, sam nisem si mislil, da je tako težko. Res ne to doma probavati. En gre kar na jok, pa ne od sreče, ampak kaj vame govorite, Tomaž. Ja, Pač me gre malo na bruhe, ampak bo šlo. Ne se sekirati. Ja, ja. Bravo, čestitke.